Thank you. Morning, Gongay FNU. Nandi, gaisema talayani. Nimbula vinaka. Vambulu chukani vike muni. Kato chukani goe na vuku di Vanua Conference. Na FNU campus. Nandi, nalalati ko na mbonu nangwele campus. Nandi. Vanu ni binakten vike muni kere. Binakbali mo na nomunisya matikumay ngwa na conference ni memangole may na betambana bakituki na betambana ni kena be sektakin na nonta buku di Vanua na beka membaleta na nongangele na beka ntakalitin kina na ituki wil talanga kina na nonta be manumanu na kau na kandida buti na beka baka sainisi na kana sema patachiko na beka baka sainisi kana beka baka Vanua bako si weekend na ito okay ko ngaya na itakitaki ngol chukadingo FNU ba binibinaka berto na Fiji National University no World Bank batake na SPC na nonra bisureti mi ketongole mai mi keme baitavi and kena wasaiso na bibang didikeso kema misa ngarawa wa baitavi na sine na noa ba binibinaka kinabe Dr. Serima Silsili, Dr. Apolonia Tamata, kay Serima Raimbevi, kau marota ka na nito may vitalonoan na singay na mo. Klan, so bikim ni sarili chiko, so na video, kaya wasito kaya ni, sa vanyo ni pinaktuyan, bikim ni kaya na nung nisya mo may. Pinakabalib sa ngole talman sa na ya, ayan na baka bakaroon yung mamibakay ka. Naka, yung mga